Zulfaoui. هذا كان هو 14 سنة من حدا تفتح عندك استقرار الفن جو في اسيي هذا وانت تخدمها باش كان زعما عاد نتبع لونجيسترمون اوريجينال كوم توجور دونك هادشي انا ريغلي غيتار كني لاقنا على موندول دونك كواداج ستاندار دونك اوتال موندي باسكو تص دي جون كي كومبرين با دونك فوالا دونك مي لا ري سول دو bon هذا يبغى داو نسخ هذا مال دونك سي لا ميم شوز avec la guitare donc avec la mondol donc زعما تزيد soit la mondol soit la guitare donc c'est la mondol elle a fait la même chose c'est pareil la même chose c'est la même chose هادشي علاش تخمس لا guitare parce que c'est beaucoup plus facile parce que là nous on ça la guitare ça le carton guina des fois ils sont un peu perdus malawalin la nota guina donc ils sont un peu perdus. Or que c'est exactement la même chose la guitare. La seule différence c'est que donc voilà. Donc c'est que la mondole, la deuxième case la mondole elle est divisée par deux le quart de ton. Donc la guitare c'est exactement la même chose. La guitare le quart de ton. Donc, plusieurs personnes ils sont un peu perdues تخمم sur guitare كاين عاود تسلا موندول ما خممتيش لا موندول كاين عاود تسلا guitare or que c'est la même chose تو لما قلت تستخدم الكار دو طون شو اوبليجي تستخدم لا موندول باسكو سا على الكار دو طون داكي ما قلا سا على الكار دو طون خممتيش داكي داكي لا كورداج سي لي ميم لي نوت سي لي ميم دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز دونك il faut pas يقراك من فاي يعقل مس لا guitare مس لا موندول فوالا دونك اون جينيرال خدمت لا guitare parce que le quart de ton donc c'est beaucoup plus facile oui donc ça a le quart de ton باش تفهمن صوفي غاشي ساعه الكار دو طون بون هالي انا ولا عرفت تلاقي الفن سميتو حدا تفتح دونك كاين ودي نعاكو على ستانداج في سي دو لو سويف هادشي عاد تتبعو ميم طون باسكو البوت سي كل كون هو السيما تتبعهم هادو اللي ما بريباري لي ديفيرون زون داروا مثل الريشام مثل لا ريتم كان ويدي يافونسين شويه ديجا ما والين دشو على كينا زمان تديمارين فوالا لي ديبوتون ابار هادشي هذا عاود تستوي دو لا ميزور دي بوسيبل باش كنا تفهم اي سي بارتي كي تقرا دفع
Voilà, bon, si Daoud fera bien, bah voilà, c'est comme ça, quand on répète pas bien une chanson, là tu feras caguer, mais comme j'ai eu l'apparition du coup, bah, on fera bien. نسيت نعاودك اش تسوي لك وش لقينا. Donc, ouais, c'est parti. Désolé. Voilà. C'est beaucoup mieux maths, mais bon, c'est pas grave. Pardon. شو عربي تدفع كيك سي بالك ما تدفع ما كانت بانت سواري أقول شو اللي تدفع. So
pour moi plus long que ça. Donc pour les débutants qui ont du mal à suivre, c'est que cette chanson, il faut la laisser de côté pour l'instant. Adoral Mouar Smat Salah Mchouila. C'est-à-dire que la même chanson, c'est la mondiale, c'est exactement la même chose. C'est que voilà, donc il ne faut pas faire attention à le Guinée, donc il faut supposer que la farata pour utiliser les bons mots. La farata Guinée, imaginez de la shit. Donc je connais shit, ça veut dire que tu le sais. Non, voilà. Donc la farata Guinée, donc cette fois, quand tu as fait pas la même chose. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Du moment que la guitare que la monde la réglé de la même façon. Sauf que la guitare, les cordes sont doublées, donc sauf que un peu beaucoup plus fort. C'est tout. Voilà, vous l'avez. Bon courage. Je suis encore désolé de ne pas être très long dans mes explications, mais les goûts là. Donc voilà, c'est les Guylaine. Je suis désolé et à la prochaine fois.